Jakong ni phaing kore thomar ni khatkhati lahorijan NS39 atwar pia long Karbi Anglong isi kipaching thur jia phanmat haponsi The Mikil Hills Market Management and Control Act 1994 arona tengpen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen implement pon atengsi angtan kewan hormu hortar mate goods ason Karbi Anglong arlo nang kilut an agarike KAAC aphan midu mate tax pi nang pupusi pini pen lahorijana long ingpupon tanglo Bangso amidu mate good tax kirung adon rikang pualong sardilibe bokajan Education Board Chairman Winrong Hang Thamsing Timung Kese Maipu Barim Bipul Tiso Kretar Lahorijan Bazar Committee Amaipu Lokhiram Rongpi Social Workers Lapen KAAC Taxation Department Pen Birti BP Inspector of Sarbong Tokbi Inspector of Taxation Nitul Soikia Usi Khotkhoti PS Pen Pinang Kethe Kiding Atum Chetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Akimat Hapon Pen Mikil Hills Autonomous District Market Management and Control Act 1954 Governor Pen Approval Tang Ateng Pen si KAAC Lapen Taxation Atum Midu Kirung Ajakong Kipipon Midu Kirung Pen Karbi Anglong Autonomous Council Midu Kipaong Mucot Pen Karbi Anglong Kecelang Pon Tekjiapan Goods Entry Tax Gate Pangni Pon Lo Pusi Alang Litum Pen Nang Cethandun News Tax Report Time News Difu Ya Frangsi media court itu bahkan curu perlo pini labangso pini pen mati labangso cik tu pen keceng pon entry of goods tax labangso a checkpoint kang tulong stek stong dolong pot lasi anutin pantame isi kipacini kang tung bang lalo ini tum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rohang lapen taxation department tum patirpi pen Karbi arat han isi tax kirung ajakong ithopi mate Mikiri Hills District Market Management Control Act 1954 ateng pen hala so ajakong pen ilitum governor ke approve tangdo lasi hala bangso midu kirung ajakong governor ke approve tang ateng pen pininga lingkan mang ilitum Dr. Tirum Ronghang la ansose Karbi Anglong Autonomous Council fan tax kepa bangji puben kamat hapen Karbi Anglong arlo Garampani Parakhwa Lahorijan lapen khotkhoti malom la goods entry tax la so checkpoint bohai lo la bangso goods entry checkpoint la ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council a revenue ka enhance ya pansi ilitum taxation department pen la bangso avar saibang enpon lo lasi aningkan wang tame ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long kaphe ka department pen tax na kele gitu lo buai tame lan society tum Karbi Anglong Autonomous Council ajakong kachihar jakji apan itum joksi midule kirung ajakong chewan bom lo putang te lan society itum jakong dupu bumat hapensi non la goods in tax tame ilitum labangso Lahorijan Khotkhoti Garampani lapen Parakhwa lang pangcheng lo lasi pini media korte mate Karbi Anglong arat kan ilitum kethan kang tung mangalalo je labangso tax lake ilitum han ha ilitum Mikil Hills District pusiki pulang hala sotke kasi hala so si Mikil Hills District Market Management Control Act 1954 ahud governor approve elo amasi konan ningkan neke governor approve tet me hala so jakong mang har jak jete lo lasin pining pen bangke taxation department tuman la bangso ajakong pahat har jak pen la bangso goods bang kithu pangcheng lo lasi pini mate ititum July 18 pen ke la bangso goods cheng bom lo tax cheng bom lo lasi non gorom pani lo tamen itum kapek district pen ke bang kapek state pen ke bang si Karbi Anglong alu nang kidi tang te hala bangso hormua tax bang ke itum council a rate nang ti pen pen ngin bom lo lason ta tasin non dak Lahorijan las bang la so get lo non Manipur pen punon Nagaland pen punon kopi hormu nang Karbi Anglong alu nang kidi tang te hala so goods tax bang e pinang po kasi la so tax bang itum council pasi itum panong pilo si council la ache jeri long sila so tax bang na po lason na tapsi ha Parakhwa na tape la bangso a gate bang a checkpoint bang chengel lo nane ho jai pen tho nane nokam pen tho mane doboka pen tho hormu portal le bang tame hala bangso a checkpoint long si ilitum ajak lisi to dolo hala so ateng si mane ikhum magari long kopi hormu si doma hala so hormu a hisab ateng si bangso tax a tempo to kasi labang so tax a rate bang ke si council pen ke patik do hala so teng si tum kirung pono tino ta kasi tinarat na pachini kilalo ili tum labang so Karbi Anglong Autonomous Council midu kirung ajakong
kaci har jak long anutin tame media kote pe chenlo karbiang long arat an jerap chetu tu nang lapen tum doktor tuliram rohang kemat ha je karbiang long autonomous council ta je midu ke bang aja kong du lapen midu ke bang atuar do piglang po kemat ha pe labang so goods into tax ke pacheng pun thekor alang lipan tame suri suri kardom pajit pon Juro lo, por na piko. La management na por bang pang pang sa dili sa bang alamang buelo he. Pura muelo. Kasi gate la anji bus bang ge. Langun ka nahi. Kasi ma hong pen hol mo hoda ki wa hol bang district long ba state long dami. Nagaland Manipur da pasi dami ase. Kasi i-control ni ke la cuma amui tu nela konda ko mama se ijen itu ya LC dancing timu ala lang si LC long no ini 39 la horizon sector so putar masa tu dia long sila so ate masih rung long pun lapan lagi